yako tene na tene. Amen. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Haleluya. Tuadhime ni tuvoya iasa tuadhime ni twetele ni tukwenda otovoche otuadhime ni tuvoya iasa tuadhime ni twetele ni tukwenda otovoche idionde. Amen. Hata we Yesu ibuko ni thutha mavinda wakele kilungu cha 16 omonde nitokwimanyisia na ngelekanyo ya mundu wita wa Asa ae musumbe wa nthi isu thita wa Yuta ae musukuwe wa Solomoni ula Solomoni wae mwana wa Davidi atewe mweye ibuko ni za mavinda kelelo chayo zina theme ile theme yambe ni usumbe wa Davidi niko theesi muno usumbe ni wa Davidi na kesi yao ni chao cha Davidi. Na namba 2 undu kila musumbe waenda nasia na mwamilo wonde wa ekalo ya Ngai nundu balanga iwe kaludha kezeba yebo kwa umusumbe azima wakwana na wikiku wake na kwinengane kwake kuondu wa ekalo ya mwe alama mudhaiza na mamudhukuma ni mokava ate we Yehova indi alama lea udhukumi makalea udhaizi wa Ngai makalea udhukumi na ndembo sia ekaloni indi maiza za Ngai sia mebwana no nimekuoneka meadhuku na mayelekelwa na udhuku wa ungewita wa Jeroboam mandiko manga imeasia matia ikatanda viti idhewao nizewo ate we Yehova na miswa isu ila yivo no 14 tumeanisio kwa okube tusome mandiko manga imeasia mwaka wa 330 wa kusumbika kwa Asa Asa musumbe wa Israeli ambata okite na Yuta akalama nikana ndakaeke mundo na weva kumaloka kana kusioka walave Asa musumbe wa Yuta nivo indi Asa umalilie vedha na dhahabu kuma maudhuini maiye manumba ya Yehova na manumba ya musumbe na atu manakwa mbeni ya tati musumbe wa Silia ula watuye Damasiko akimwea kwewe wano kati wakwa na ku otondu kwa kati wa aidhe maito sisia nina kuete bedha na dhahabu enda wanange wiwano waku na Asa musumbe wa Israeli nikana au mevalane mandiko mange mesena verse 4 na mbeni ya tati amwethu kisia musumbe Asa na atuma makavuteni maitasi yake mokite na ndoa sia Israeli na makuna ndoa ya sia Ioni ndani aveli maimo na ndoa sionde kuya mio sia Nabitali ona ndoa sionde sia kuya mio ya Nabitali na kwezi wadhilamba Asa wewe aeka kwa kalama na aungamia uya wake na ende musumbe Asa osa Yuta onde na makuwa mabia malama na miti yayo ilamba Asa waka nayo na aka nayo ngeba na misiba na ibinda liu mwoni wita wa Anani amokea Asa musumbe wa Yuta na amwea nikwithiwa niwi kwa titie musumbe wa Silia na ndwa mwi kwa tia Yehova Ngai waku kuondu wa nguzu ya musumbe wa Silia ni yabonoka kuma kuokoni kwako Aethiopia na Aluvi matiai nguzu nene muno mena makasi ya makau na ndwala matola ambalasi aingi muno indi nikwithiwa ni wa mwi kwatisie Yehova nake amanengane kuokoni kwako nundu metho ma Yehova maenda kuuna ndiyonde edhonanye ebina kondu wa ala ngosyo ni mwelekele simbianiu ndoni unekie na utumanu nundu kumayu mkethia wana makao verse 10 nivo indi Asa wa muthati ye ula muoni
na amwekia numbani ya kolokolo nundu amuthatie na uthatu mwai nundu wa undu usu na asa athinia andu amwe o ibinda riu na sisia mekoma asa mambe na mamuminukilio sisia ni maandikitwe ibukuni tha musu asumbe ma Yuta na Israeli verse 12 na mwaka wa 39 wa kusumbika kwa asa awa mao uwao wake wae munene muno indi uwao ni wake ndamantha Yehova indi amanthi aiti na asa akomana aithe make na akuwa mwaka wa 41 wa kusumbika kwake na mamuthika ngungane yake mwene vala vathika wa auku ila wetha asiye nduwane Davidi na mamuia ukomoni ula wosuitwe ni miuke miseo mamithemba mingi ya miti ila inunganesa isobitwe na ui wa alama bulana cia miti isu na mamutoesya utoesyo munene Yehova ni athime ndeto siake. Praise the Lord. Asifiwe Yesu. Ubo wa Asa wambea chapter 14 oka chapter 15 na oka chapter 16. Chapter 14 then you look at the first 10 years. Praise the Lord. Chapter 15 then you look at the next 15 years. Then kwa 25. Umonde tuambilia verse 16 tunayulua mwaka wa 3 na thandatu wa kusumbika. It is like another 10 years ya usumbiko wake ate iwe Yehova. Na ibinda nithiu Asa asumbikite for 36 years. Na then waila miaka 36. Praise the Lord. Akama vile tumesoma akavamiwa na jirani yao wita wa Asa musumbe wa ndoa wita wa Israeli alama kwa tandete na Yuta ikenda matuke mbai 10 za chao sa Israeli yu mwana ithe wake tutote chu tio mwana ithe wake ndi amubithukia na ambia kwaka okundu na kundu kwita walama nikenda wize kwithe kutiulikwa kana kumalukwa therefore biasala ndotoneka. Praise the Lord. Biasala ndikata otondo mwena andu aya matanzania matheka ndua pa alo itoktok jisipo umboda thita wata uze kwithia tutiulika kana kwikata kumaluka. Praise the Lord. Na yuko netwa sia andu asu sio mite kumanthi ya Babiloni kumanthi ya Silia kumanthi sikipathukanyo onthe mathete makaeta emosiomo nde ya Yuta lakini sasa wamezuiwa kote ukika economic sabotage nikenda mathelelwe amewakinangia muvila maji zivite ati maji zifanye nini isipite ya pesa na mambo mengine na ila wamani uni weka la andu mambai olo ne ulanga wa mutange kilunguni cha 14 aliona amadui wamekuja wakiwa wengi. That was 10 years in his service as musumbe. Akamwomba Mungu na Mungu akasikia na akamuokoa. Asifiwe Yesu Kristo. Hiyo amefanya nini? Amesahau. Sasa akafanya nini? Akafanya kama kiongozi anavyofanya akiwa amekomaa katika miaka mingi ya kazi. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaundu kwikawa na tongwe mana mania mawea osie modhui numbane yake maye osa modhui numbane ya Yehova. Are we together? Na amanengane kwa mundu ngi wita wa Silia amanengane kundu sile ya yulu abaya yut Israeli ya yulu wa meyu mabithukia andwa sijua walitumia njangani ili wapande wafike huko lakini bithukia Israeli moka monzi anzia siakwa na biasala wako wamenginangia kiwo kwithwe wiwa nokati wakwa nako na anengane modhi asu na mathi na musumbe wa Silia amwiwa. Are we together? Na musumbe wa Silia amwiwa. The Bible says this: immediately abithukia anduma Israeli alame manambe aende kwenda kudhinya anduma Yuta, and surely enough anduma Israeli mewa na masioka ndo manga inde tuinenda kuitungelela nundu wa undo webata utukwata ithie tunekalanga miaka mingi indi yu mathi mozamio yonthe ni mbwao ni mabia kuma ilalama na mosa na meno chako Yerusaleme mundu usu ningelekanyo ya ndo alama ambie nesa makimwenda ngai
ai makimwendao ngai lakini maneka langa miaka ya nondo na yumona ni mesi undu system ithukuma undu muto witho awili undu traditions situ ati mituo yunga ini weka hata ni wala na ine amba kweka undu kweka wakuma chao kumatene undu kweka wana tongo imanavi ka kondo na kondo kini kitu kiko hata mabasta na mabasa ningeleka nyonzeo athia ambia uya wake ambia mwendete yoba ni wendete lo lungalu numenete wondolo seleke indeka twike chama no DCC o twika chama no region o twika bishop ameni mabikaba u na mayolwa undu mavoda miaka ya chao yatene mayolwa ni ulungalu ola mati ya miaka ya chao yatene mayolwa ni usio ndula mamuthuku mangai kutia kuya kuonde kula mavoda kumala kumatia undu mathaiza undu mamuthukuma undu mamuka kwa chana mezo na sasa ya kuvoda undu medhia wana sasa ya kusoma mandiko mao mangai ona kwiyumba nisi ya kondu otapanya undu yuni watwika mutongwe wa DCC undu watwika mutongwe wa region yuni mama na undu kusela wa makwani na undu na hii iwekawa are we together ni mama na undu mundu meka hata mekawa lakini kinjana vazita ni wona na maili 10 basa akaze yati na akini yu ine yatuwa na lo vivu thenge view indi ndakwika hata ndo miona are we together ona mwamba na ndu meba asu ala meka makosokoso meba asu nundu you know amanyendu kusamawa amanyendu kwika hata kusamawa the love na issue umela kati wa mundu na mundu muka kati wa ndembo za vana ndembo za vala ni wesi undu wa ku approach kindu nikenda mawonzu makawikawa nikenda muthuku makeka hata makawikawa na vazi tabi kama muthemba usu we wange yuthika hata uilela chogo kwa ile ila mwatwa wako te mwana wendo mwingi muthenda na muthiendwa praise the Lord lakini itina wa miaka 20 mwaseye mwaisasi na sienu na yuni mwari lagzi kila mudhu nietengeme wamuka kwa jate nuka uwa chai wamuka kwa jate nuka musobi ze kivucha kweka hata chao dhamba lakini yu mundu meka hata tengeme kata vange chao wendi wanacho uwa umemeka ula watinda ikulia where are you you no yakalaona mwei otokulia ondo o athenuka muzi oweba osu endi kuthu jobo andu mamesia anana na kuyanza ula wendo wa mbewe kata wathela ni mama nie system ondo dhithi ya wadhili mama sasa wamezoea metuo yuni malika kindu kimwe na kia ordination nondo zimbwa zimini atumia ala meka live bila nene ni makwetekela nasu meka live bila nisu nene amweni mawetane wana molalai ni mawetane wana obuku ni wana wetekela ni mundu weka molalai wana wetekela ni mundu weka mobuku ni kwa zata yulu akue Hela ade ni makwetekela mazya pastor nganyani museo hanengo ordination hanengo license what does it say about you ona tongo imandwa oala mesi weme na makosokoso ndwani na madhasi ya nganga nyani museo akwatebana endorsement koteli wia mwize ne ata cho wende ina yuko system yuka you Africa ordained minister the minister nawe you system muni la AIC zenzo na ite chao itenzio Africa motongo iwandwa yiteka yuwali kwa system ya chao ya ndwani na kila kitu chambe kidhika hata kila mandiko mangi measia soka ula wendo ni wachao wakuwambe upendo ule wa kwanza upendo ule wa kwanza ntu wa moyo ila tuonae pepe mutumea ngalesi akoya kekasinga mutumea muko ukumbutete omaloka akadhisoko akawese ndosia nomba atiane na mukawa wake nokona amele makinite na umundu be adhiamuka nakukanatanga akanatanga ni wandindia na keke ditombola otake matinda meo chao moe mwena ilamu ume wakuye mukona ndatinda nakene weki hata nwa mwatiye kuzukote wendo wa chao andu magule masao usuni chao ni wendo ende mama tukwa umaluka nono kete na nomuthi chathini mukaleka la chao emwe
na kila mtu azonoka oyese tio gwende tio we kanisa niko na mundu mealikana mukalika hata aimwate aleta kana mukazoka etina wana wa mume alika hata ayoka inde ni wene la maevanasia aki matiana wendo wambendi waendie bando mangai. Na hapo ndipo wengi wamefanya nini? Wamefika. Na kwa sababu hii mandiko mangeni motoni ya wasio munene kwa lameka mondo mamuthembosu hani kumulangasia inya mwa training na mwambia usomethia ela mwai eu yani wo shirika mwai eu yani wa kandeti mwai eu yani wa kwala wana madhina matona kwezo mebo ni nundu sasa mshazoea no labo ndo wambe ndweba ndwebo labo ndo wambe ndwe chao mandiko mangi masia ndo wambe ila alibidhukiwa osie modhi maiye numbani ya Yehova ay numbani yao Yehova olo lungalu ola uzeu ola oseo onde ola mwiye cha value kwa ngai akithosia akinengane Mwana Yehova ni wambe akwasi abata za wao wake. Are we together? The most valuable things uzeu wangai ni we kwa kwasa ulungalu wangai ni we kwa bao basa wendo wa ni we kwa ba basa ando mangi what is happening to us. What is happening to us? I know ni wekala miaka 50. Nye kwa ino ni tuwe miaka 50. So what? And yet you have lost the first love ando mangai. Ikapotelea wapi? Hapo. Ikapotea my friends. Undo akeli mandiko mangi mazia osa modhi maiye numbani yao yake integrity yake ni adhela. Udhangu wake ni weka hata ni wadhela. Ila zeal yake ni weka hata ni adhela. Wewe obedience no weka hata ni wadhela. Are we together? Ndo yu ni walikanzeni wa system. Ni wa manondo wa sumbe meka wa wana mawabithukia. Ndo bodha ndo wa bodha wimo nini. What you do, yosa ose mali ya Yehova. Na ila mali ya kumi nengane kuya kundo kunani kenda influence itu mike. Ikenda weko kinangi wa kisando. Tolo nulanga itu amwenda. And in so doing, you also lose your own value. You lose your own worth. Your self-respect. Niye kata, imepita. Are we together? Ondongi onawebe umandiko ni asumanga verse 9 and 10 ndi soma lakini tuona itina wokanywa he rejected okanyo. In fact alete ola okanyo ola wewe tikila okanyo tene yuni weka hata ni wolea kwa ndabia zawe ni wizu kiasi okanyo nundu mundu anampata level ya asa ya meka 35 okanyo ndada kanywa na okanywa ni mundu munini akito mwa wendwese we munini ndi wiki hata ukie ndo system dikilia jao ile ondo ezokoma ando mangai kutetwe au tumepotea sana. Number 4 actually itina wakuona kukulea reject discipline kana correction. The Bible says persecute adhinia mwadhani ula unamwete yubo ai ethically malkanza magondo wako na ndo angi mamu kanisie na mamu longa kata amakwata na amecha kolokoloni ndo ndatavwa nemeana matumetwa kwako maikuya eka na kutangiwa na kulilikana bala umie wekulwa indi kini chao ngazase kao ndabya wenuwo ona wendwe mutangie nulambe o victimize yando o alama tumekete ni Yehova maulilikanie olawo wa uzokumi wako omasyo kenga yambe ya otundu wa muzokuma chao mbe no wimu mena nata yebato nekala za no mujani wikata okito mwicha kana kumusia kumuzokuma ngai. And then zaidi ya hayo verse 12 ela wosie awa ononga inda mwekaila kaila ndakitali alamena aiti alamena ndwe kaya kuunde relied on human ingenuity instead of relying on God's power. Nondo ni wasia woni ngai ula mwiki wasiama ni wolwa no niwe wala wendo wa mubyu ni wathela na yu wikuwa we na muse mutanenania mutathengeania na hiyo tose yani koka kumusalimia bayo ndo wende muzini weba usukela mundu weke kisumbani chao chake unajipikia mzana jipikia
Unajitengenezea maji, mzee anajitengenezea maji. Maile kwa yu muithengeana na mwitu mando na kutaniana. Praise the Lord. Sasa hiyo haiko. You die alone. Yokote makundi mako. Yokote makundi mako. Koto vuku ando mangai. Memory verse mandiko mange measiao. Verse 9. Medho maioba maenda aku na ku ndiyonde nikenda eyonanie evina kondo wa alangosyo imwelekele simbeani. Ingi nundu medho maioba maenda aku na ku ndiyonde eyonanie evina kondo wa alangosyo imwelekele sie chao. Elekele angoya kukwa mwi. Manda kuyane waniwe. Sisa bala wa walukile na wisi oka wendoni suwa chao. Wambe. Katoloni watinda. Tukaeke sioka bo. Katika jina la Yesu Kristo. Kindu kike wia. Aike chao. Kiwia. Wako hizo kunundu ni waweka wa. Kui chao. Soko. Wanako kui chao. Kui wata. You will be losing on the most important things you begin with. Ilika nondo wavoya. Ilika nondo wavoya. Nadhani wenda asio kwa sioke amboja ziba. Eso. Praise the Lord. Yeah. Ilika nondo yutongo seke musie. Ilika nondo weka lao tena. Udhona mapito mazikwa na yuwe ni wende kweka. Ndu yuwe bona wende kuya. Kanabda wanando ya. Kini ndo lilika nondo kweka watene. Ondo wa mudhaiza ngaina. Ondo wenda olunga luwekwe. Imusie ne. Kana ikundi nisike bavukanyo. Asifiwe Yesu Kristo. Wala wendo wambe. Adhani tu usioke atwekanesa. Bethe yoba newe weta wa mutumia wa matuku kundu kangathi ye ukuu wako. Wana yu yoba ndi wata wakwa. Kata iwe yoba. Wala mutumia wa mwini pesa na uka mwenda. Yu ni ukulia. Katika jina la Yesu Kristo. Nezo na keno isa anu dhile keti. Ewe bato nekasi yoke ya wendo suwa chao. Wambe. Musa praisi. Musa praisi yesi zombania kondo kwa kudambana kiuki lidu. Hako manina kiuki lidu. Adewa kiu ni chako. Kate we yoba. Umunde muka wakwanda bia hii. Ainoko ni asimu tongo ni hii chawe. Amia ni yutu wikata. Amia wendo mbendani kita wakopo zidi ya umbende. Alikana kweli ula wendo wambe wao. Ndambo etono mbo zidi ya dekena dike hata. Ayo ndo yutu wavangana. Awangu ni azimu umunde. Liyo kulia watinda hata. Nakwanga ukunia uni. Ni exchange. Mtu ni wongo ni yezo. Leo njukumu ni kwangu. Leo njukumu ni kwa nani? Ezo hivato nekato tongeo wendo wachao. Praise the Lord. Nondo my life ndani ziwe za ni my life ndani ziwe. Dikandi kavange taume alange ni kutinda soko. Etele kutuke. Dikavange taume alange ni kudini ke mtu wa umelange meka hata. Meka na maibi kama wonzu. Mona ndeto. Numa mega na nini viti chie. Lakini wako kukenga na ivula. Sanama. Shindwe katika jina la nani? La Yesu Kristo. Tutatindo tutotweka. Tusoke hivyo ndo wachao. Hati we yoba. Na yoba siamongea na nyinyi. Siamongea na nyinyi. Yezo nendo wane kana musieni kwako. Kana kanisa ni na musuwa. Tusoke ikwene ngane kula kwambe. Na yoba ni wendeo manda. Ndola mamu manda na ngombe yani. Nikenda masonge mboya sio. Ai undusu wa kuku kwete. I know eno songeo. Ona you ena chao. Eno songeo. Praise the Lord. He has a solution and an answer for your situation right now. What you need to do is go back to the way you used to pray in the early days. Angina tutethie. Tuamini pamoja. Uinuliwe na utukuzwe Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Kwa onyo umetuletea leo. Na pia changamoto kupitia mfano wa mfalme huyu Asa. Tukuomba Bwana kuendelea mbele, tuige mfano wako. Yesu Kristo, ambaye ulimtafuta Bwana kwa kuomba na kwa kufunga, ingali ulikuwa mwana wa Mungu. Ingawa ulikuwa na uwezo wote wa Roho Mtakatifu, lakini bado ulikuwa mwombezi. Ili sisi nasi pia tuwe waombezi.
Tusingie katika system inaingia wengine eti maana wamekomaa ama labda wa maana wamechaguliwa hapa na kule. Lakini tuwe kweli katika kila uongozi, kila level tatuinua, kila pahali umetupeleka Bwana. Tuwe wale ambao walikutafuta kama awali. Tukutafute, tukulilie, tusome neno lako na tukuombe. Turudie Bwana upendo wa kwanza kwa ajili ya familia zetu. Turudie upendo wa kwanza kwa ajili ya jamii zetu Mfalme, hata pia kwa ajili ya kanisa letu. Utatuokoa na shida zetu zote. Uinuliwe milele ewe Bwana. Na kwa hayo tuomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Amina. Tudhavi kabau. Haya.